ni kumana na mĩario ya mũtongoria wa kĩama kĩa DP Justin Muturi ya kwandĩkithia gũtesanĩrwo kwa kĩgĩna kĩa Basari. Minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku ameneretie Muturi na kuuga ndaramenya bata wa kĩgĩna kĩu vai kũthomithia ciana kuma mĩciĩ mĩkanyĩrĩrĩku. Akiaria ithukuru rwa muthingi wa Gĩtivũri Ruku augĩte ni ũndũ wa kumakania mũtongoria ta Muturi gũkũra ta kumenya mathĩna ma mũingĩ ũrĩa arenda ũtongorwe ni mũvuranĩri wake wa DP gĩturwa kĩa ubunge wa Mbeere North. Wale ambao walikuwa wanasema bursaries ya watoto wetu ati zitaisha wakiingia mbunge, wanjue ya kwamba we are in marginalized community. Sisi ni watu ambao tumetezeka kwa miaka mingi jameni. Sisi ni watu hatuna kahawa. Sisi ni watu hatuna majani chai. Sisi ni watu hatuna maziwa. Sisi ni watu hatuna makadamia. Sisi ni watu hatuna avocado. Sisi tunaishi katika semi-arid area. Na ile mmea sisi ambao tunategemea inaitwa mogoka walikuwa katika wanahakikisha kwamba wanataka hiyo mogoka pia ifungwe. Sisi tukipanda mahindi, tukipanda maharagwe inakauka njuu ya kiangazi. Muturi muthenya wa kathatu wa kiumia giki akiarĩria mwingi wa cieka kwa vuva muvuranĩri wake Newton Karish kuthirwo ni IEBC kuvuranĩra ubunge wa Mbeere North ni waugire Basari ibatie gutesanĩrwo ni tondu itethegia ciana cionthe mĩario ĩrĩa ĩreganĩtwo nayo ni Ruku. Yale mazuri ambao tumewafanyia wanataka kukuja kuhakikisha imeisha, na ndiyo maana juzi wakasimama pale Chicago wakasema ati ya kwamba kitu ya kwanza watahakikisha wakiingia pale bungeni ni kumaliza maneno yenu ya Mbeere North ya bursaries. Shaitani ashindwe! Shaitani ashindwe! Wowo Ruku ni wirite mwingi wa Mbeere North kwiyuga kuthura mũmbunge wa kĩama kĩa DP akiorota kwina ũhotekeku mũnene wa gũtesanĩrwo kwa ũvecini wa Basari gũkũ akĩmauria kuthura mũmbunge wa UDA Leonard Muthende nĩguo matetheke makĩria na kĩgĩna kĩa Basari na njĩra inawaragania na wĩigananĩrĩku. Tunajua rais wa jamhuri, rais wa taifa ako na mpango ya kupeleka wale ambao wako na ujuzi katika nchi tofauti ili wapate kazi na wapate ajira na walete pesa katika nchi yetu ya Kenya. Hao watoto watapata kazi kule nchi za nje kama watakuwa wamesoma vizuri. Lazima tushikilie wazazi wale hawajiwezi kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anaachwa nyuma katika masomo yake. Wanataka kuturudisha nyuma jamani. Wanataka kuturudisha nyuma. Mutaitikia hiyo? Mutaitikia hiyo? Kithurano kinini kia Mbeere North kina usindani munene wa avuranĩri atatũ kuma ciama cia DP, UDA na chama cha kazi ũrĩa mũvuranĩri wakio ni Duncan Bui. Vandureva Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.